coconut water? Bahasa Inggris ya. Do you sell coconut water? Bisa bahasa Inggris nggak? Bisa bahasa Inggris ya. You don't sell it? No, no. Really? Because my friend said you sell it here. Bisa nggak kan? Oh. Bisa bahasa Inggris nggak? Tanya-tanya itu. Or he can speak English? Do you sell coconut water here? Mana ya? Aplikasi nggak ada. My friend told me to come here. He said I could find it here. Let me ask my friend. Maybe I'm at the wrong spot. Halo Van. Gak nang kene gak dodolan. Gak ono aku wis takut bapak jane gak ono degan. Nah terus nang ndi lu? Ini bapaknya gak bahasa Inggris. Aku gak ada bahasa Indonesia ya apa? Bahasa Indonesia kelopo. Oh kelopo. Dodolan kelopo pak? Jad, bapaknya ngomong gak dodolan kelopo man. Oh, iki kan pak ya? Iya kelopo muda. Oh iki kelopo muda, duduk degan pak? Degan. Degan. Oh, ya ono. Siji ya? Bahasa Inggris ini. Ya enten ono, mari ngene wis teko. Siji pak degane pak. Oh iso Gak iso bahasa Indonesia soalnya pak. bahasa Jawa. Lho, nang Surabaya akeh wong Madura soalnya aku ngomong bahasa Jawa kadang